Sadam i munafici su trenutak nakon prihvatanja rezolucije ocijenili vrlo pogodnim za napad na Iran. Napali su svom silom, ali junački sinovi iranskog naroda održali su im lekciju za pamćenje. Ovu ofanzivu munafici su nazvali vječnim svanućem, a ona je trebala u roku od 3 dana rezultirati zauzimanjem glavnog grada, Teherana. Međutim, danas 1. avgusta kontranapadom odvažnih iranskih boraca ova je ofanziva pretvorena u smrtonosnu zamku za licemjere i plaćenike. Sadam pomoću opreme i tehnike dobijene od imperijalista i reakcionarnih režima još jednom je pokrenuo opsežnu ofanzivu na iranskim teritorijama. Horamšar je ponovo pred padom. Imam Homeini preko svog sina Sejd Ahmeda šalje poruku Sepahu. Ovo je sudbonosni trenutak borbe islama i nevjerstva. Čvrsto stanite pred neprijatelja i borite se za svaki pedalj. Dalasi dobrovoljaca iz naroda koji su osjetili obespravljenost, povrijeđenost, ali još uvijek i odlučnost imama Homeinija s jedne, a bezobzirnost i drskost Amerike i Sadama s druge strane, zaputili su se ka linijama fronta. Još jednom je nezaustavljiva snaga iranskih dobrovoljaca nanijela težak poraz agresoru, primoravši ga na povlačenje. I konačno, 19. avgusta 1988. godine na iransko-iračkim granicama je uspostavljeno primirje i obustava borbenih dejstava. Nakon uspostave primirja prioritet vlada je obnova ratom porušenih područja. Ovih dana imam Homeini vrlo rijetko drži govore. Uglavnom objavljuje saopćenja u kojima definira osnovne crte vjerskih i političkih načela. Ove će konture biti pouzdanim mjerilom pomoću kojeg će narod sutra biti u mogućnosti valorizirati i procijeniti odanost političkih ličnosti, grupa i stranaka idejama imama Homeinija. Imam naglašava kako su različiti stavovi i ukusi u domenu političkih, ekonomskih, društvenih i kulturnih tema sasvim prirodna stvar. On međutim podsjeća da bi stavovi političkih struja odanih revoluciji trebali uključivati i poštivanje sljedećih načela. Očuvanje principa islama u svim situacijama i događajima. Očuvanje osjećaja revolucionarnog prezira i revolta naroda spram kapitalizma i komunizma, a posebno Amerike koja namjerava halapljivo progutati cijeli svijet. Kontinuitet politike ni istok ni zapad, već Iran. Očuvanje sloge i bratstva i usmjeravanje pažnje na zajedničke neprijatelje. Suzdržavanje od stranačkog i frakcionaškog pristupa problemima. Odlučna reakcija na svaku vrstu djelovanja protiv principa islama i načela revolucije. Povodom godišnjice dobrovoljačke vojske imam je dobrovoljcima uputio srdačnu čestitku u kojoj naglašava: ako našom zemljom budu odjekivale milozvučne melodije vašega mišljenja i ideja, neprijatelji i proždrljivci neće joj se smjeti približiti. U protivnom, svašta se može očekivati. Imam je danas nadasve inventivno i mudro svojim pismom uputio poziv sovjetskom lideru Gorbačovu da se okrene monoteizmu i spasenju. Pismo je uručio imamov izaslanik Ajatolah Dževadi Amoli kao šef iranske delegacije koja je tom prilikom doputovala u Moskvu. Imam je u ovom pismu vrlo eksplicitno prognozirao skori kraj komunizma, naglašavajući kako ćemo od sada komunizam moći tražiti jedino u muzejima svjetske političke povijesti. Vrlo brzo će raspadom Sovjetskog saveza ovo predviđanje biti obistinjeno, što opet govori o duboko umnom političkom mišljenju imama Homeinija. Imamova historijska fetva o Salmanu Ruždiju u februaru 1989. godine probudila je u muslimanima ponos i potakla ih na odbranu poslanika islama pred uvredama. 28. februara 1989. godine imam Homeini izdaje saopćenje koje će postati poznato kao Strategija islamske revolucije i islamske republike. Saopćenje je upućeno vjerskim autoritetima i ulemi Irana. On u ovoj poruci pohvaljuje nesebično zalaganje i borbenost svjesne i savjesne uleme u godinama revolucije, te dodaje kako su zalaganje za odvajanjem vjere od države i dogmatistički formalizam dvije velike historijske anomalije tradicionalnih vjerskih škola u zemlji. Imam poziva revolucionarnu i prosvijećenu ulemu na jedinstveno i odmjereno suprotstavljanje tim anomalijama. On podsjeća na brojne blagodati ustrajnosti naroda tokom osmogodišnjeg svetog odbrambenog rata, koja je polučila djelotvoran otpor agresoru i pokazala veličinu i dostojanstvo islama. Imam kritikuje propagandno djelovanje liberala i nekih, kako kaže, slabića u vezi s nametnutim nam ratom, te ističe kako treba imati na umu sljedeća ostvarenja osmogodišnjeg ustrajućeg otpora iranskog naroda agresoru. Dokazano je da je iranski narod bio taj kojem je učinjena nepravda. Odaslana je duhovna poruka revolucije svijetu. Pokazana je vrijednost oslanjanja na vlastite snage i sposobnosti.
Raspršana je legenda o svemoći svjetskih sila. Učvršćeni su korijeni revolucije. Dokazana je sposobnost naroda u suprotstavljanju svjetskim silnicima i tlačiteljima. Održan je kontinuitet revolucionarnog duha islamske vjere. Duboko svjestan važnosti utjecaja za budućnost zemlje, Imam Homeini traži od predsjednika Republike da se formira komisija za pripremu amandmana na Ustav i to u roku od 2 mjeseca. Pitanja koja bi ovi amandmani trebalo da tretiraju tiču se položaja lidera, ingerencija predsjednika Republike, prvog čovjeka sudske vlasti, te mjesta i uloge Vijeća za verifikaciju državne politike. Večeras je ured imama Homeinija objavio saopćenje za javnost u kojem se kaže: U ime Svevišnjeg obavještavamo časni i plemeniti narod Irana da je danas u 15 sati došlo do komplikacije u vezi s liječenjem imama Homeinija. در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی پدید آمد. پزشکان با همه کوشش Ljekari neumorno daju sve od sebe i poduzimaju sve potrebne mjere u cilju izlječenja. Od Bogu odanog naroda tražimo da nastave sa svojim dovama i molitvama za imamovo zdravlje. درخواست می‌کنیم دعاهای خالصانه خود را ادامه دهند. Imamov umet je zabrinut. Slomljena srca skrušeno mole gospodara za imamovo zdravlje. Imam je strpljiv, miran i dostojanstven u bolesničkoj postelji. Svemudra Božja providnost i zakoni kreacije Božije zabilježili su na ploči sudbine kako će danas duša ovog roba krenuti u susret svome gospodaru. 4. juna 1989. godine u 10 sati i 20 minuta Ruhullah se vratio Allahu. A ti, o dušo smirena, vrati se svome gospodaru, zadovoljna, i on s tobom zadovoljan. Velika duša predvodnika, lidera slobodnih ljudi, Hazreti Ajatollaha Homeinija, zaplovila je u nebeska prostranstva. Dan kasnije, imam je mirna i sigurna srca sa visokih nebeskih prostranstava beskrajne Božje milosti i naklonosti posmatrao svoj ožalošćeni narod. Nema kraja tuzi i žalosti naroda koji je ostao bez svoga imama. Samo jedna stvar djeluje umirujuće. To je onaj zavjet koji je svaki iranski musliman, odan, slobodoljubiv, zahvalan, revolucionar, sklopio u svome srcu za svojim imamom. Naš milostivi imamu, kunemo se da ćemo svim svojim bićem čuvati tvoje ideale i izvorni islam kojim si nas podučio. Kunemo se krvlju šehida da će sjećanje na tebe, na tvoje ideje i tvoj put zauvijek biti kandiljima našeg puta. Kunemo se tvojom čašću i dostojanstvom da ćemo čuvati revoluciju, tu dragocjenu uspomenu na tebe, svojim otporom, svojom čašću i životom. با ایستادگی و آبرو و هستی خود پاسداری خواهیم کرد. 4. je juni 1989. godine. Nacija je u žalosti. Otišao je imam. Danas je njegovo tijelo na teheranskoj musalli, gdje nepregledne kolone ljudi dolaze uputiti posljednji selam svome vođi, dok njegova plemenita duša nastavlja svoj nebeski put ka Aršu. Rijeke suza slijevaju se danas na teheransku musallu. Sa linija fronta stiže vijest da je Sadamova vojska počela sa ofanzivom pregrupisavanja snaga u nekim pograničnim područjima. Iračani su smatrali da upravo imamova ustrajnost i otpor iranskog naroda jesu glavni razlozi njihova poraza. Neprijatelji Islama i Irana okuraženi su smrću imama Homeinija. Za njih ovaj trenutak predstavlja neponovljivu priliku za ozbiljenje starih neostvarenih želja i nakana. Njihove anti-iranske propagandne aktivnosti su intenzivirane. Izraelski radio, koji je proteklih godina najmanje 3 puta obmanjivao javnost emitiranjem lažne vijesti o smrti imama Homeinija,
sada izvještava o skorom izbijanju građanskog rata u Iranu. 4. na 5. juni 1989. godine članovi Vijeća eksperata demokratski izabranog tijela za izbor lidera zemlje okupljaju se u Teheranu. Prva tačka dnevnog reda jutrošnje sjednice Vijeća eksperata bilo je čitanje oporuke imama Homeinija. ما می‌دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهانخواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد با تأییدات غیبی الهی پیروز گردید. با دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می‌کنیم. به رغم اصرار آیت الله خامنه‌ای، رأیگیری برای اعلام نظر خبرگان منتخب ملت در مورد انتخاب ایشان به جانشینی رهبر کبیر انقلاب انجام می شود. موافق هستند قیام بفرمایید. بشمارید. Izbor ajatolaha Hameneija na mjesto vrhovnog autoriteta, lidera revolucije, ulio je mir i sigurnost cijeloj naciji. Vjerski velikodostojnici, ulema, merdže, mučtehidi, u svojim porukama i saopćenjima čestitaju na ovom izboru i izražavaju uvjerenje kako on predstavlja kontinuitet prakse imama Homeinija. Narod iz svih krajeva zemlje dolazi u Teheran, dolaze čestitati i dati prisegu novome vođi. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين